برزی شرسوی آلیگری پارتی دموکراتیک یا گل HDP هم بخیر هاتن استودیوین دنگ آمریکای واشنگتونی. سپاس جبو وی درفتی. حکومت ترکیه شهرداری سه باجارین متروپولی و دو باجارین پارتیا و بتال کرد و لشونا واندا قایم هاوید. گلو لگور نرینا و آرمانجا و بریارا حکومت ترک چی بو؟ برتکین و چیه؟ و لگور و افغاوین او سال سردنگ درین و به چه رنگی باندورده که؟ In 2016 actually د سالا 2016 دا د روشا آورته دا لشونا نوتوشه شاردارین ما والین خودانین شونا کسین هاتین هلبجارتن کار بدستین دولتیتن تعیین کرن اف بکانین کورا و کولونیالیزما هندرینا بو نمونه لدیار بکری 500,000 کسان جی یک کسی را دنگ خودایا وزیر کار هندر ای حکمت ترکیه کو او کس بخوا هاتیه ارگدار کرن دبیجا شاردار دج قانونی کار کریا و امی لشوناوی والی دانن تو جزای دار زینی تنیا تنی لپرسینک هیا اف بتفاهی نای قبول کرن وی دکن جبر کو آنها پولیتیکک ملیتاریست آدیجی کردان هیا او کنسپتک مازنترا کو صدما وی یکیه کو حکومت پر بنیت کو سیاستا دموکراتیکا کردان تیک بدا لگورا من باندورا هری مازن آوی ایریشی آل سر سیاستا دموکراتیکا کردان اوه گلک مروف بوی رنگی باوریا خواه یا بو سیاستا دموکراتیک وندا دکن زیندان کرنا مروفین مینا صلاح الدین دمیرتاش بداخستنا شارداریا مروفین مینا احمد ترک حکمتا ترکیه تندوتیجیا پولیتیک دپجرینا او بانگ لمروفان دکا کو تفلی سیاستا شدتی ببن گلک مروفین کرد دفکرن ما براستی جی هجایا کو تفلی سیاستا دموکراتیک ببا جبر کو پولیتیکا دموکراتیک تنیا ونه به هر شوی تیک ونگرتی گهان دولتا ترک جگر را دبیجا اوان نه ریا سیاستیا برز سویلگور پارتیا و HDP گلول ترکیه سی پرسکریکن هری مزن و گرینگ ین دموکراسی چنه. we do have a very strange bizarre پرگالا سروکاتی به رنگک گلک عجیبی و خراب هیا او وکا پرگالا سروکاتی شیوازی ترک تی بناف کرن دا بشکرنا دا صلات تنیا سروک اردوغان تفاهیه هی زین ریوبریه زاگونی و دادمندی جی خستیا بن کنترولا خوا نبونا دادور یک سر بخوا پرزگریکا پری مازنا گرتنو بن چاف کرن پرزگریکا دوامینا ده 3 سالین داوی دا زیدتری 78,000 کس به ادعاء تیکلیا به تیرور را حاتنا زندان کرن اف گرتنو بن چاف کرن جبو تیک برن و پوچ کرنا اپوزیسیونا دموکراتیکا ام خودی میدیایک پر خرابن نوتو 5 ساده جهیلا حکومتی و تی کنترول کرن جبر وی که براستی قادا نقاشا دموکراتیک تی سنوردار کرن د ناوان داوان همو پرزگریکان دا به باوریا من پرزگریکا کردی هیا د بناوی شر لدیجی تیروری حکومت لدیجی گل کرد و دا خواز نوان ین روا ین جبو خسریه ناسنامه ناسکرینی جبو دادی شرط کرد گلو وکی پارتی یک اپوزیسیون ل ترکیه سی پرسکریکن هری گرینگ و مزن کو هون روبورو تیم چنه. number one I think problem is we have more than 5,000 پرزگریکا هجماره یکم اوه جزیداتری 5,000 اندام ریوبر کوتوی دو هفسروکن ما حف اندام مجلسی 5 شردارین کرد این هلبجارتی آنها د زندانا دانا جه خینی ویجی گله کس نه 4 مانا کو جوالات درکوین بو نمونه نها نزیکی 20 پارلمانتارین مین بری لولات الاوروپینا اویک ده هیلا هیزا ریخستینی آمده ده با صدمی گلک پرزگریکان دما کو دیگرتگهین دا 5 تا 6,000 اندام ما هبن براستی زحمت کو پارتیک سیاسی ورا بره برن
یا دوهەمین جی ji hêla mîdya Tirkiyê de ye ku dibin kontrola hikûmetê de ye. Embargoyek yekser li ser me heye. Ew gutarên bê bingeh li dijî eql û bê belge li dijî me diweşînin. Ti carî derfetê nadin ku em bersivê jî bidin. Ev yek jî dijwariyek mezin e em rûbirû dibin. A herî dawî hikûmet hewl dide ku bi şîwazekî HDP weka tenê Partiya Kurdî nîşan bide. Bêguman ev dê alîkariya hikûmetê bike ku pêtir me sûcdar bike. Herwiha em jî hewl didin ku vî wêneyî bi vê rengî helweşînin. President Erdoğan Gelek caran di serî de Serok Erdoğan û Karbidestên hikûmeta Türk dibêjin HDP û PKK wek hevin. Hûn li ser vê çi dibêjin? If we were the same with the PKK, we would say it. Eger em bi PKK ra wek hev bana em ê vê diyar bikin. Meyê li gotina vêna şerm nekiriba. HDP partiyek polîtîk e ku li gora qanûnê Tirkiye hatiye damezrandin. Ew sêyemîn partiya herî mezin a siyasî li Tirkiyê. 65 parlamentarên me hene. Em derdora 6 milyon dengan digirin. Em piraniya şaredariyên li herêmên Kurdan ku niha bi neheqî ji destê me hatine derxistin bi rêve dibin. Ev gutar û iddiaên ku HDP û PKK wek hevin ji sala 2015 vir de dema ku pêvajoya siyasî ji hêla Serok Erdogan ve bi dawî hatî li dijî me tên karînan. Ev tiştek ecîb e. Hikûmeta Tirkiyê ji me ji HDP gelek caran daxwaz kir biçe û bi PKK re biaxivin. Çima ji ber ku pêvajoyek aştiyê hebû û em jî hewl didin ku aştî ava bikin, ew tiştek baş bû. Lê piştî bidayîbûna pêvajoyê ew bi tundî me sûcdar dikin ku hûn û PKK wek hevin. Li ser daxwaza hikûmeta Tirkiyê 116 danûstandin digel PKK bi bejdariya HDP pêk hatin. Anku niha ew her tiştî înkar dikin. Li gora nêrîna me PKK tevgerek çekdariya siyasî ye û xwedî armancek siyasî ye û divê hikûmet bi PKK re bi awayek polîtîk têkoşînê bike, têkeliyan bike ku ev tê wê watayê ku bi wan re danûstandinan pêk bîne û hewldanên bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rengek siyasî demokratîk bike ji ber ku em vê helwestê diparêzin em bi wekhevbûna PKK re tên sûcdarkirin. Nêzîkbûna me ya di derbarê pirsgirêka Kurdan re û PKK bi şêwazên bingehîn ji hikûmetê cuda ye. Ev nêrînek polîtîk a qanûniya rewa ye. Li gora me dibin navê şerê tîrorê de hikûmeta Tirkiye li dijî daxwazên bi heq yên gelê Kurd şer dike. If you go to like a very famous and international case, Birêz Özsoy piştî biryara dadgeha mafên mirovaniya Ewropayê dahat bendekirin ku hevserokê wenê berê Selahattin Demirtaş were azad kirin. Lê dadgeha herêmî ya li Tirkiyeyê carek din di derbarê birêz Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ biryara girtinê da. Gelo nêrîna partiya we û helwesta we li ser vê mijarê çi ye? These cases are not legal cases. Ev doz ne dozên qanûnî ne. Ew dozên siyasî ne. Hikûmeta Tirkiyê dema biryar da ku pêvajoya aştiyê bi dawî bike û ew dem dema girtina siyasetmedarên me ye jî em bi rengek bingehîn li ser pirsgirêka Kurd, li ser siyaseta Tirkiyê a li Sûriyê, li ser Kurdên li Sûriyê cuda difikirin. Ji ber vê yekê ew nikarin bi pêvajoya demokratîk bi helbijartinan bi mera têkoşînê bikin. Aniha ew dadweriya milîtanî a siyasî û bi polîs û mîdyayê dijî me bikartînin. Da ku bandora HDP têk bidin. Hevserokê me dîlek siyasî ye ew ne sûcdar e.
سەرۆک ئەردۆگان بخوا وێ دزانە چەند ڕۆژان پشتی بڕیارە ئازادکردنی سەرۆک ئەردۆگان گوت ئەم نکارن دەمیرتاش ئازاد بکن ئەو سەرۆکی وڵاتیە دەوێ ئەو دەستێ خوا نەکە ناو مژارن دادوەریە هەروەها تورکیە بڕیارن دادگەها مافێ مرۆڤان ئایا ئەوروپی جێبەجێ ناکە. My final question. Pirsa min a herî dawî ji perspektîfek dîplomatîk û ji aliyê piştevaniya navneteveyî. Gelo hêvî û daxwazên we ji rêveberiya Annihaya Amerîkayê û ji Kongresa Amerîkayê û her wiha ji welatên Rojavayî gelo çi ne? We want both the Americans as well as Europeans and other. ئەم دخوازن هەم ئەمریکی و هەم ئەوروپی و هەم وڵاتین دیên جیهانê derbarê rewşa siyasiya li Tirkiyê ئاگادار بن. ئەمریکا û Tirkiye hevalbendên serekene û di 30 salên dawî de li ser pirsgirêka Kurdî hikûmeta Tirkiye ji bo şerê Kurdan jî ji Amerîka bi her awayekî piştgirî girtiye. Peywendiya Amerîka û Tirkiye pir giring e ji ber ku ew qada siyasî dide teşkîlkirin ku hedefê jî li vê derê weke aktorekî tev digere. Me endamên Kongresê agehdar kirin ew mirovên bijartîne da ku ew bizanibin çi li ser kesên helbijartî li deverên diyên cîhanê diqewme û bi hîviya piştgiriya wan in. Tiştek ku em ji Amerîka û her welatekî diyê rojavayî hîvî dikin ev e. Di derbarê zulmên hikûmetê bi armanca helweşandina demokrasiyê û mafên mirovan ji bo parastina qaşoberjewendiyên xwe yên neteweyî çavê xwe negirin. Li gora min demokrasî, mafên mirovan û serweriya hiqûqê a li Tirkiyê hem bo berjewendiya welatên Ewropî û hem jî di berjewendiya Amerîkadayê. Mr. Hişyar Özsoy, Birêz Hişyar Özsoy alîgirê Partiya Demokratîk ya Gel HDP û Parlamenterê Diyarbekirê bo hatina wê ya stûdyoyên me û bersivdayîna pirsên me em gelek spas dikin. Thank you. Spas ji bo vê derfetê ew cihê dilxweşiya min bû.